Butandweji yabaho obumotoka namba UBJ 29R Toyota Wish abaneshuma hakashumo akarya hari kibanga primary school omutanu kanso ya Muhororo district ya Kagadi. Ndavugira stage ya Kagadi bitu motoka ya jiria speed munongo yali kuleto Muhororo ngende kuletwa Kagadi nagire biriko zonka abantu abona rabako ni babiri dena bandi babatwara mu irwariro ayebembere yebidongo ate yebidongo ya muhagapo yarabaho wamazire kurabaho yeja kuno muikona yasanga yo taxi drone ate mukuye yo taxi motoka yasara yagaruka kuno mukono kwaye yagiyeyo murundi gomu motoka yeteraki engwara yarabayo sama musanju ono wahonero twagamba n'omugambirizi wa polisi omukyanga kya Albertine Julius Alan Hakiza ahasumu kandi ebintu byatugambira aha Butandweji sienta ibirema abantu mwenda eyebere vugwa na fazatone ni facing Kagadi ni ruga change so we ikire mu cyaro cya Nyamiti abantu abena vuge motoka ya nanka from opposite direction yetu tutaka kuingira nam ya taho muhanda from opposite direction tairo mu muhanda deni ya tunga no hedo no collision na negene nanka sienta this one itaningire mirundi mingi niho ababiri gucyamanya Gilbert na Hirare bona bakora kibaferaho so polisi basekuzayo yehayo emitwe nabara babatwara Kagadi ate motoka y'ipakingire Kagadi CPS gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.